za kitambo jamaa, utabaki tu kinywa wazi usijue la kufanya. Tisa 10 shirika la vile cha Jorokiro Gorense ya bono mambe jizani cha Afrika ya Muchili tukunelia Ijumaa Igoso Furahi Day jitarikira rumo chumo terelisa no naisa tuchumutie nyoyo gatana somo kwa 2026 nkayimo gusikisi FM na butambe na station ya onambe muri gina soko semi ukomanya na bogokogokia na inyuranga na bogotonyora live as mitandao yonsi ya social media unabono na otore live as mtandao Facebook nsemeli ya YouTube unatupata vizuri kabisa Kisi FM Digital, alafu mambo yalikuwa mazuri tena zaidi. Nchebra butambe ngoro kwa MC Dudu zekerondo jiga igachigo itaka sana chabuto kile mirongo 2 na isata sense moya bono mambia chinsango kwa na nature ngoro wa Afrika ya mocha na bongane tikumanyanga bwa sole ngakikwa mincho ili unafanya nini uko wapi nkikia baire kegeni by the way na bora nyole by the way montorumire sese na bora nyole ngoko ya itirege simba kabisa niko sawa niko tisti imara kama simba kwa nekinga kirege ntongo ya karibu na kibangira yumo nchumo tegereri lakini ntaragendera mono nganchirindara kunyuri igoro yuka yao bono ebiasara bipigeti yani ubonchuri bore wero bono kuma na konyoranga ngistoki maete ya helile teiyo naande kumanyeta machikunga ki kolengana buna munaretene ne distributor yao goikwaka ne cash unaona. And by the way, me distributors here wange bagotaka cash, to be very sincere. Wana buna ibirengere libigocha naki ngosora nkonye musani kyuyungu cha kuligia gosora ngebe sanati commentary stock akibuna bipigetiga nchikumwira nili baadaye. Aigabona nongo kumanyilimu nchumo tegerigoro ya Avenues ikena bwa bankwa na bayakigima bagokora imirimo yo. Avenues is a financial institution. Bago finance sana stockist. Sonye kubate agrovet kerokene nye kubate estoye chibando usiwe na wasiwasi. Ikerabona igabona tukukwana onye stock yawe yakwera aye kwabera asubu nchuri ubiga kikimiti nyetano nomo na gochibosio na hende numa ite distributor yaonga yaberete tote basumu bwika no enokem nabo Avenues bako ndabagwakanira mali ya onsi ekero bagwakanira mwancho motegereri ayolete ruwa mali ayobakane ngorangora by the way ngwakana bali gochakira 200,000 nabo bagokana up to 1.5 million unanipata kulingana ni biashara bia ona historia yo bonchoreria. So pale wanauliza distributor wako unaonaje huyu client ama huyu customer unaonaje huyu stockist distributor akisema huyo yuko sawa basi msikilizaji igoko nyorogo konyoko nene sana kwa se Avenues nginjoye bagwa kana cash olete roma limbaka si agrovet yawe wangendre konia muigwa nanenga kiugwa kana bogwa kana baada ya siku 7 miezi miwili mwezi mmoja miezi mitatu kolengana mna murai gwana no mwancho moterikera Avenues go bare very very flexible mbabwa timuchando monene yaya na ende ndaisi sana kubanyolenge njoye no bari ground ngo kwandire county ya Kisii county ya Nyamira ne county eli ya Migori. Meanwhile akarote ko baikera limorioka namba yesi minta getoli kense onye nesi mi wata bukoboko mwacho botega rusi kilo kikera ngo kotebya ndi namba yo ngora elino yeli kense obakere right now namba gere 0111133300 yani 0111133300 Waigo na boko bata star 789 star 89 hash. Na boko bata star 789 star 89 hash. Ine USSD na bo okonyara ko bago ko baikero ko bwatie machiko na bago changorangora buna bono ko genda ko bata star 789 star 89 hash na boko enda option number 4 igukona goro ya stockists bono kurugago na boko bwatia elinde bwa register okora application na boko manyambake limit ya oirengere alafu mambo yalikuwa mazuri tena zaidi. Usikose msimu jamani, manake Avenues wako kwa ajili yako. Kideka emerongevere na sana na mocha bitukire sana ya bono mambe tsani cha Afrika ya mocha baadaye kidogo ngogenda tole ya maseme liko kumanyale muri kirina kwa guchingura manasa magazeti yeli tukolia lero kisha baadaye ninchiko kwa chinkwa na cheye maseyemo kupitia njia ya simu ninchiko kwa na nomo omoske Nyakundi akoro kwa Jared Nyakundi ndio Jared Nyakundi gakoligekero kyobo bunge ase constituency ya Borabu imeye county ya Nyamira akoro kwa Jared Nyakundi aka Tosha na bwate foundation ya yego kwa Tosha Foundation tokona nasungumza na yeye moja kwa moja atatebinga kimirobili ya yere amefanya nini ngaye ikimirobili ya yo kulige kirogo kya Borabu constituency nkiyegia salikira se constituency yo atagete chikogororere alafu na mengine mengi na siasa chia gusiga igatakuwa tunapiga darubini koranga hali iko namna gani msikilizaji na kila kitu kitakuwa sawa sawa kabisa. Mimi wangu kidega cha butokerega na 2 nice sano naibere
ideka chebudukiraiga mwancho motegera ni deka 25 sana ya moya bono mambia chinsa chia Afrika ya moja tumetia sore ngaya ikiwa korangere keke unaweza kunifahamisha 0706181822 alafu 0796988630 SMS line 0791088922 chakaleta momi nchorimi itakuwa bora zaidi. Mimi kama kawaida nguru kwa du omwenya kirego. Sio hapo lipo uhali gani msikilizaji, sema nami. Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema, na hiyo ndio hulka yake, habadiliki bwana. Yeye si kama binadamu. Akisema basi uwe hai ndivyo hivyo, amesema sisi tuko hai. Nichukue simu hapa. Halo. Wakile se. Karibu sana Senator. Senator. What's up? Senator amepotea jamani bila kuniarifu. Yaani Senator amepotea ghafla binifu namna hiyo. Asante sana mwana daddy. Kwa nisema jiji ya Keroka uko ndani kwa mpigo tena zaidi. Ondari ya Tanja Kuru, Ondari Enterprises Keroka. Unajua huyu ni agent wetu. Toki kubadili tangazo galia either kwa bahati mbaya iliyokuwa kwa bahati nzuri eligi hasara nyangi unataka watu wajue nabo ukobwato kirondari ya Tanja limolioka kulisema cha Keroka galia alafu atalifikisha hapa na tangaze moja kwa moja. Hello. Edu. Wow. Wakile. Kaunti mbona ya Keroka rorali mdogo. Oyobona ne ikendi. Bwana nili leo tena iko Friday. Igoso. Iko Friday yo mano yo watabu. Omatavira ro Friday yo ko iko se. Bunarata ke ko bakera gitapiga tovera. Ne geta venge ngeva. Yo twani kireki ta na ko. Arafu. Ayadu. Yo no ani onesita tiane koroko kwambo kaliane. Wakandare ya Friday matavira ro Friday ko bakera. Egemoni. Egemoni ya. Okay, asante. Shukran sana Kisii FM. Hello. Aro Dudu. Yes sir. Ego atajeji sema janya biasi. Aseko bwatre James Makorio Chenge. James Makorio Chenge. Ono nyabiasi abwakire. Ono onge bwatre stage ya Simaritongo. Ebitanga kwa igorete. Ebitana ati ngorete mapema. Kwa misokiri. Na mizoki yake yona chichirandio kaiga bandronga. Sio kuzimita roketata. Asante sana mzee wa kazi. Biamona sana akoro kuma aka Makorio Chenge. Hello. Engai Mugusi, hello. Huyu amenipiga chenga kwa nini? Kisii FM, hello. Enkanelo Mugusi. Neye mere nero Kisii FM ngoyo. Mwalimu Samuel Ondala aliwali Kerongo na Steven Yombati kurukiamo kama friends. Karibu sana mwalimu. Buyo mwana Minto. Ndio. Amaga settinganye terene ugate abantu bakane myaka 20 twakode kona na twakode. Waambie wajue. Wanajua wenyewe bwana. Asante sana mwalimu Asante. Shukran. Enkai Mugusi, hello. Kana rene na bakere go mo chokoro bwira buya. Ngaki orochae. Na boy ko kuna naye kwara ra. Oi maki kendi bona te banga oyo ko iwo swe. No yo tali na bitengerendere. Umangende kerengere ya nendara iko sango mo chokoro you know that record. Okay, we love you Mandela. Iko mo chokoro kuna inde tiganda ko boli katata ya mo chokoro ntara butora. Pare ye no na tia so mai ga kemera iko ko chimata iga se gari ya turunga nete. Ebi sanga bida iga mo chokoro ne binda ye o makienyo njai to mo ntara arabu na inde paseka ne ko basaya ne me ko wato sinirengi ke kale ba pasaba enki ku ko se one ya treire ko ba kunye kero ka ko tikwende no gore ba min to boro ro ki Mocheche. Pare ye ne bugata mangana. Mocheche. Amasaba ona igugwe. Amasaba na ne iboro ro baro. Yeah.
Magoti muna yenga tenaye no mabanyore. Yoka kuraba nage mojokoro. Na abandi renga mocheche. Na abandi renga mocheche na onchokeli mabo mo rasonse meye kanisa. Mojokoro tombe ka sama tempe ya kulendo manene na tonjolera manga mosuri. Mama gololo. Asante sana jamani, ilikuwa tamu tena zaidi. Jide Cameron tatu na isato chia charukini sadaya mwa bono mambe jinsani chia Afrika ya mochenka imo gusikisi ya fam ina station nambe mu mwanjumo tegelo ligena so weseme kwemenye nebo kwegoke litkulelia furahi day eigoso Friday tarikirero chiri sano na isato chimuti nyuga 5 ukubali ukatae mwaka 2026 ige kosi kio moro limu mincholimi sasa tuko ange kabisa tisti na imara kama simba ndeko nengango kumanyitore onsi bunamulikira sa magazeti yeli tukolia lero. Kwanza kabisa kama ilivyo ada tupate kitambulisho msikilizaji kisha tuingie magazetini. Eje neka yumugusi Emromokenda na nye enutayemo number one station Inere station ule gene asoko semia gukumanya na bwigogo kubokya nabono tubangire gukumanya ayamurikeye na kuwa chinguru mono asama gazeti yiri tukulia lero ikinige kosi tubukeruka the dynamic duo MC Dudus na Ronald Mayaka Brigadier Tonyegera nonyine inche ya momotegereri Imanye ariro borito asama gazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa sore na Kisi FM. Safi kabisa msikilizaji iga chebutugide Cameron tatu na isano ensane ya moya bono mambe jinzani cha Afrika ya mocha inkamu gusikisi FM ya number 1 gusi vernacular radio station na mocho motagele miaka 8 bono tubera sembeo unigweta bandu bagotebuka kaganga miaka 25 lakini ni 8 tunapiga tu inasonga si kwa uwezo wetu lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Jalali mfalme Mungu Maulana nero gotokonya kabisa mocho motagele konenga kirege ntongo bakere ya kabisa na sisi tunamshukuru bono bunege kosi tueroberi nganga turu mocho motagele bono bakomanyalia muri kirena kwa guchinguru monasa magazeti yeli tukolelia furahi day tariki 5 na isoto chimotie nyoyo 5 mwaka 2026. A very very good morning inche buna botambe ngoro kwa du omonyakerogo na inche buna botambe ngoro kwa Ronald Mayaka Brigadier kuigwe kanande buyabu uko sawa brother usio na wasiwasi. Hatuna uwasama mimi niguze waya. No, ni vizuri kuhakiki na kuhakikisha. Really. Amegejea ni modali lako. Acha nifaize headphone. Naona dispo unakuwa na wasiwasi. Tigangagie. Asa basikani. Agibio. Thank you. Ndio kare ndio. Badarayo nayo moderneria. Na controller yeye. Na ni munyakerogo. No go saseli mbiyo go saseli ya CCTV na bukuligeria. Baenegie. Tiama tega levante via comments ya. Asegi. Ndio jana inyoro by the way. Bagote via asegi. Ase comments. Pero kirige ndoma tumugano kutoka ase comments. Kindi yonski post wa tigana negende kiswa comment. Ira dance. No mugano monyene. No konyo rumugano rasmi. Good morning. Good morning to you sir. Sai numya. Chinga kichionsi. Ere numya. Ere numuru wa kale. Na hende numu chia kale. Yani ngenchia ya alpha na omega. Toga nyako ene kilingera nyasai. Vaisa okay. Tokuboli no ma tumugano yona. Kwa boli yanga na tagite kurumugano ngakia kerali meyenswe. Toga nyako ene kilingera ingo. Asama sikania manene. Boli muntu kuru kwa road.
Boli muntu kuri Nebukadnezar umuruoti boli muntu kuri kumuruoti Belshazzar Nebukadnezar umuruoti ulingo Babeli Babylon nero yo sitinya saa gateyo murabali basasi oyo nero Nebukadnezar nero oreko oda bamuraba shadra kabisa na Abednego ngasasi menya saa na roziria esenemeli umuntu kana garoka numurero amuraba gera yora bakamotega akazega tubwati guru aya abakora bega soka ngojaga kege ekintu kiwo kumwe bakabali bari kubeka bamuraba ali umuriro ime flames chikaraba saba bakara iri tangani bakaera I'm telling you but yo gitino ne liyo kire eliyo muruti arara bagembete ngai ninte tubombekera badali murizo akidi Ezerebe. I'm telling you. But have you get? Namonya sago chokora babisa babo. Amina. Namonya sago chokora bali bakuangete bo. Amina. Bali bakuate ndamuamu. Tikomuliro liba kutero basambe. Amina. Naye koko gumomonto kana trimbo. Uyole Yesu. Mwana Nyasaye. Eliye taliane elimo. Igakoro kwa Nyasaye. Yati yale kwa Nyasaye. Kweli kabisa bwana. Tuzame ndio nashukuru. Una deni? Not specific. Yeah. Mungona kuri kwa Joel Odhiambo Goro ndo chega konte ngangone Ronald Mayaka Brigadier. Nashukuru sana. Nimefikisha ujumbe. Igoro nali ngali chinse mu chintande kero mwalimu uli nabatebeti Joseph Otawa alikoletwa. Ndio. Twalinge kanisa y'entandali ya seri kuya mass. Abategereria bange sana nanyoreto abange ndero toko mweni gali ya seri eskuru y'entanda. Kweli kabisa. Yeah. No murobali by the way wako mweni mungina Teresa Nyaboke oyole ngina umusini tabwe county ya Kisii ndo chorosiwe. Urasiko next week? Next week on Friday, yes. Wametoa utaratibu wa kipekee. Utaratibu wa kipekee umetolewa. Shughuli nyingi sana zinaendelea kule Nairobi bwana. Viongozi mbalimbali. Na uje musikimati yanginege to. Umanyete amatanga ali aletire picture y'umugusi unity despite our affiliations ya siasa. Lakini naende anto bakira mu buya sana. Barokiriye surengi ya sana. Lakini mama ni mama bwana. Mama ni mama. Mama ni mama bwana. Lakini nilimsikiza sana Gloria Uruoba. Alimsifu sana mama. Na nilikubaliana na yeye. Mongino olina baroche kaino murobelia bwate. Twatebere ngabangina nabaya. Lakini yo okale moyo. Yes. Mo celebrate. Okay. Na kweli kabisa. Your mother is alive, celebrate her. Yeah. You will understand the importance ya ye kerara abetayo. Lakini nonyetora sama gazeti cyachire nkore boli andege nteke mekiagere bintu nkorore nseye bigokorekana. Ebiko make na respect my mother even more. Naende namwanja because ebintu bigokorekana brigadier what have nembe. Nothing has ever broken my heart. Ndio. Ntegetiange kwane sama yanda manene. Nothing has ever broken my heart. Like one time ekerona amuete wake namba ya mama randomly. Ndio. Na kuyisiri kurusimi mekuru akakuete 2022. Ngatebatikante mekuye kango. Do you know monto monga akaimukia? Mosacha kete gosenkuru central. So it has been given to somebody else. Ngatebatikante mebese una nagatumire. Ekalete letali ngao. Nothing has ever broken me like that. Pole sana brother. You know, sitakuwa na experience kama hiyo. Kuna msemaji mmoja alisungumza sama Tangalia. Akatebanga indeed tingonya go feel what the senator is feeling because my mother is alive. Yeah. So you cannot feel the experience unless imekuwa penia. Celebrate your mother when she's alive. Kweli kabisa. Congratulations kwa kina mama. Not only your mother. Kwa mama wote. Lakini tuate because Mother's Day on Sunday. Yeah. To cover. Ni kweli. We're not going to be there. Got whatever in advance. Yes. Acha tuzame bwana. Naona zimekatika 41. Chida yakachia chile sana. Wacha tuingie magazetini bwana. Acha tuingie magazetini moja kwa moja. Njebona butambo mwajobo tele kwa ni gazeti ya Taifa Leo. Leo ni tariki isano naisatu. Chumo tienyoka 5 asumwa kwa 2026 ili tukalia Ijumaa. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Kwa ni gazeti ni The Daily Nation. Tariki isano isato. Chumo tienyoka 5 mwaka 2026 ili tukalia Friday.
Eagles right Eagles of Friday. Eagles of Wana bodi kwa. No, nataka kwa tingote pole sana ndugu yangu. Kwa sababu unajua kuna kitu ukikumbuka unakuwa na roho nzito. So kwa kiasi fulani unachanganyika kwa kiasi fulani. So usio na wasiwasi. Hiyo ni ya kawaida. Mungu wetu yupo bwana. Mungu wetu yupo. Maisha yaendelea bana. It shocks me how people move on. Ni kweli. Kwa moyo try to live the best out of your life. Ni kweli. Pata nguvu bwana, tupatie headline. Nina nguvu bro. Na nguvu sana. Tupatie headline. How Treasury diverted no yasira that's what I koja gaji yeah or the right thing to guess one more time to put your headline. How Treasury diverted 7 billion Kenyan shillings to French farms. Wow. Kenya ni scandal peke yake bwana. Sasa hii Kenya vipi bana? Uyu numuganore my brother sepeji ya gata ya kane wika sepeji ya gata na se gazeti ya The Daily Nation. Nkieke. Paranere yare korosi wa kuru Nairobi Mau Summit. Naikumbuka. Company nere yamo yaitwe contract kurwa sense ya France. Ndio. Gokole pareye. Lakini ya contract iye kaba terminated. Kolengana nomugano yo nomu auditor general report ya bwatu kirega gagotebanga. Contract iye abwate clause nga ekere contract iye kaba terminated and procedurally. Ndio. Penalty nere babwente bakanwa abanyakonda aba. Now that is what the government serikali yetu tumekete chibese kurwase fuel levy. Yes. Toko na jobango kurwasa magute wente koros chipara. Ebese ye kabogerigwe company ye kara akanwa. Now iwe gentomo auditor general agotebaga no explanation was given on why the amount was charged on the requisition fund while it did not constitute pending bills. Yani ebese yo mwananchi ikadivertiri wa sigitege kagenda muine kabogerigwa etabekiria so muchoko nga yechine pending bills chibwente chiakanu gochi ase. I say 7 billion Kenya shillings. Billion 7. Na tulipiga hesabu ya bilioni. Alafu mwathranio gaki omo waziri omo nene Taliomoke. Salia Mudavadi na ilo kwata magana foreign affairs yotebiregenga we have no money to help Kenyans who are stranded in Russia and Ukraine war. Igonasi nyiruko kukwana roboti ligeti naru no ene headline kiagere kirona so story yiyo gonasi nyunganse kinde bono iganasi nyote. I failed to understand. The wentora soka sika toli ri kuchigoronga Kenya tole gusema. Agena bora toro how. The Prime Cabinet Secretary uko coordinate magana ya waziri bonsi. Utereta magana diaspora affairs. Na kuroro wote ya mase mucha si president. Na ande nero utereta magana yechise chesiko. Abana ba Kenya barase ense ya Russia babekiranirwa sesegi yo kurwani Ukraine. Abandi bakule etaramanyekana nga ibabere tabantu bagutindeke megombo. Serikali tibwati bese yo kubarusia sesegi. Otebire nga abana ugo basogete bobisi bakagenda. Nga ibagweta. Fine, but are they Kenyans? The Kenyans. Naturally by path no bada Kenya kabisa. Umugano ora se headline gore ya 7 billion gore se page yakane baka se page yakatano oina eti gore se page yakabere gore ya Musalia Mudavadi no ara ne bija no era se page yakabere. Mtoto wa Ana. Mama kanitwa Ana. Ya sure. Nakumbuka. Yeye ndiye alikuwa mbunge wa Sabadi mani babake. I don't know. Udona vetenere mpia futa isana kwetega. He took over in a by election. Ase headline gazeti ya Taifa Leo. Wapi Oburu? Yuko wapi Oburu bwana? Party leader ODM Dr. Oburu Oginga seneta wa Siaya. Ngayali. Yuko wapi? Tarenge matanga aise Dr. James Nyikari aseme maade. Tarengo. Tarenge Labor Day. Kera bako kolega asiyamo na numusiko muraiwense Dr. William Ruto. Kera it is a broad-based government. Yes. Tarikomo chomono. Tarenge a function ye bone nene ya National Executive Council yenge Mombasa. Yama tukata he was not there. Was a no so ege kiabu kiriye maboli ya mange ngaki
ngai Dr. Oburu Oginga, the party leader ODM and the Siaya Senate, ngai yale, je afya yake iko sawa? Umugaba na county ya Kisii Muske Paul Simbarati oroyo masaba konyi bo muraiwe kyama gya ODM akabori guri bori yali ase press conference gali Mombasa. Ndio Agatebanga party leader ito yabwa ebwate engagements chibeteretie. That is what ya igara kidi speech ya enaso maga na atumete ya so mwaiga. Ngai yakale engagements njibu ati mochande. Chirai. That's the question. Yeah. Actually numuko kwa leo na wega mbapolitike where is Oburu no muganora sepeji yakabere. Omugano ora sepeji yakabere gazeti ya Taifa Leo. Omugano igwa kwa na igoro ya Musalia Mudavadi kakiko tebanga serikali haiwezi kurejesha Wakenya waliokuwa Urusi, asema Mudavadi, kwa sababu serikali haina pesa. Jijiboga ili chiavwe levi chiachire moino. Accountability hakuna. Peji ya gatano gatatu ni watu mugano na kibona bawakili bari gadi Gachagua babekire tena ni gucia seke gambero kile tegotegera igoro yokurusi gukwa ya bisi batebirega nga emotion yoko murusia bisi gadi Gachagua yarenge engineered yarenge kerenga nga ba reduce ya mangano yokuamiriria serikali. Yes, so ale kuyamiriria limbe. Yeah, it was evident iria maandamano. It is a question, yes. Yes. Tonyo jiko kwa na Mombasa president ya kwa Nicolas status. No, the current president himself used to oppose the government, Karim. Yes. So regarding the Gachagua kwa jiuru kejate gasia. Regarding Gachagua kwa girike dia ze president Ruto. It is not new. Kero sipeka na kiyo kesa kumbe. Mari ko tengo kaireria. Is it round? That is it. So oroti ndo nasipe kabiri gazeti ya Taifa Leo igorunga kikombigia Teacher Service Commission bono kia orokirie kirenga kyugo cha kubiengo lyake ase grade kilikia bana bako soa chi college and university ko kora mangana yobwali bono barusirie C+ mbake C plain ngochi bali go chinchige ntekibo mugano yo kwa nyondo Simonu gora sepeji komia se gazeti ya The Daily Nation ya sepeji ye iboge kumurekeranga na ki umuraiwensi ya Kenya Muske Dr. William Ruto atebirie wizara yechi seminga banyare ko beka kiregento kebe digital erinde go avoid ghost students abakanyora chibesa kurwa serikali okwanga ka counter immediately kero inorona rekoleta. But this is what has been happening. Talk about a system igorukunga NEMIS. Yes. Why was NEMIS operationalized? Irinde nyare ko ene kinga boroki wa bakuliki waso mutambo n'abantu bale moyo baro. Lakini beze njibiri. Sukuru njia nyangwanya ko guchi atumiri chibe chitari ko exist. Chitai yobi. Ege itakero ko soimo kwanya nili nani. Warojo muntabe kete ke kitoro sana nege ne sukuru gete. Side post dira gete ko jime. Tata. Kwa mana kwete ko yoneli nani bwana nyanga ujira utaburi. Kiegere gire ko lekana in this country bana. And yet we have a cabinet secretary with education ebwate tata harakia ayenoma itebune ko tirimboka pakwiki sub counties. A lot of things need to be fixed in this country. Ne tebale ndo muwazingo kora imbromtu abo bisaya baye bahazibiri mu yabonere ki inspector nchiyo chichi hata gagi ekeri inspector ko buri gwasero ko oro gonguru ye kutogoro sana ronge kyagwiraniri ndoboti kyali geta Yesu because I don't qualify nje ko mo director of education in a sub county or whatever, but I qualified ndoboti kyogorika uchi asomo waziri for example na jetenga tikara kini ena wadetri monga isekobanga na vere president yese again na underline isekobanga iko brava adiko mutana yani kune bintu bitatu my friend ebibiria a constitution nenya unyo eye mwamu eye kunali mudomo gongo yaba masai bago tanya bitumbire binde bitatage tichi ko bitatage tipe mabe maliko yani moja kwa moja we cannot joke with the resources chaba na nchi bwana kazi ipo chinza chikumnyoka sana sepechi ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo watu roboting aki igorogwa kwa negoro ya Gachagua buna rusiti gwa bisi bono umwaskofu lyo orandeti ya samatanga ali yaise umubunge we constituency ya Seme Muroke Dr. Nyikar akorokwa Charles Ochieng Onginjo na oruro okwanire igoro ya marandi ya ruetalia asinara bole tiga agoteba uwa mimi na ubiri uongo na bakobole na ubiri uongo amangana ngoteba gase na hali Kenya na injira mo Kenya na onde Kenya andaru igina kingi ndonda kere goteba
bwigerire sana gaigase epechi ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo. Unamjua Dan Sanumari? Wakili tajika sana wanamuita city lawyer. Asepeje 10 na kiandoli kireli yuko liyo kumisana gochia se mawaziri bobo chenu muskade ndwale. Ndio. I don't want to dive into the details but kikavete page ngima. Igoro yake. Igoro ya mangana yo bochenu negente kibwatira niti Kemri. Katika tia igando chemba ligetenga na ki ibono ige company ya Safaricom yatangaste bintu getaiga biashara nteti gutangasa CPG emerongevere na kana gazeti ya The Daily Nation inachutikera babere clients yetu for a long time. All right. Actually sinjirega katika tia gazeti ya jiga ibamurekerete igoro ya mangana na ki the politics of motherhood. Yeah. Like ingaki abayibuli barega in fact bago hasura kiri umuntu abwatu mwana omoke nabone bijanere gaiga musubati akorosia mandazi ka watu mwane kingwere koboko. You know ekiagera no rocha sobuge babwachire ko chin fact epeji ya egazeti yega ya Fridays epola tikurunga DN2 bakumurikere goro ya mangana y'abasubati bali ba standing out okole bintu bitebire very unique elinde ida go survive go sego kole bintu getebiko impact ya makanya kumero musubati ogo samba ya chibando go sokorosia mandasi go se cross chavati kabwato mwana koboko go saberegete en darense aberegete go science kada sigire ira mubeke magongo ekera mwana bekira rairensa sigete something like that. Yes abana baliya gendo bwati megano yabo enchere bagokina. Yes, they are very different kurwa sabana abandi umwana go kinabwate a positive revenge mission yogo change bintu for the better kweli kabisa. Bana ase epechi ya kanani batorobotinga kibono abanyene ubuli wasio kimao bono go basabire bunge ye county ya Machakos go sonana elinde mbabase kurwa amare mabo kegera Katel Simbararo robo igaba governor nigo bono ba migirwa ke goro yo kuruchiro boti kuri kinyagitari nchibwatino nabakolera bayisaine banyagitari mbayisaini kinyagita okonyo ole nyagitari yo kera ICU obolinga Kenya kinyagitari kera ICU muruhire gusenga yakabegire inakuwa ni kazi ngumu sana. Iko azijizi boti ya ige stadium ya Bomet stadium era abandoned na hata engeri juu ya kwanza kuro mwaka 2023 wote banga in 2023 President Ruto directed Bomet University to take over land on which Bomet stadium stands. Yani emonyo girora no buku chana ba michange ubwiroro yoga age bono basemelia gwenzi ya America na obasemelia gwenzi ya America kuigwana na yenzi ya Iran gatebanga nkole mbara bali gwikirana kulenga no roboti rwa CPG gatano batatega gazeti ya Taifa Leo boigo uburai wo yo choro gochikobo yo mubo na chibi na sikigambire kenene aiga Kenya that is Supreme Court Moroke Mohamed Warsame Natiani tigumo roboti rwa endura yana boko manyangere ningo anafanya kazi namna gani. Sijui kama una la ziada. Sina la ziada, nadhani tuingie tu kwa dondo. Kwa sababu kuna makala maalum. Makala tunaona. Kuna makala maalum ya kama we ni mama mjamzito kuna mimba unaweza soma hapo manyanga kiwente we treat nkiubona rata gukora nkiutatagiri gukora na mambo kama hayo jamani. Asa mangana yechi gosori yaro mimi sisemi kitu kwa sababu interesting kuri Mombasa kanisa nerega iga egodai wali deni bakira asa goche kuru property yaye ideni ya 9 million kurwa sebeki ya mwime ya Mombasa kanisa ebwate kanisa ngakiko to wali deni yali asobwa gachi goseki. I think maybe mo mwanyane kanisa go so morandi na kerete loan terms because na kiora na gi on what grounds yoko ba auction ajikwa gache kanisa I don't know gozaga jikokora ni ngozi anchanga mwe Mombasa omaye de kanisa kitakire gutwara ubwasio kuno boene so I think kwa premises kwa gacha premises I think igo karengera tinga I think injira nire nkoro chikanisa chindi chiko operative ya sana ababwata nabo bakona gucanga ngora kuna gusuka ngora ni gujali ngora so generally jumi buna yabere ga maybe to kumanyangi yajiteka ba no chilo nditaliyo iwe kachira korekani abantu nabange chino guturiko rockshane yasiabo
chiko bekwa abantu bako urwe bintu byabasingincho basinyira gwakana na uchumi kiwa ngumu ndivyo hivyo ikagana bako kolege ntogete gokagete nga machibu gete ngo cyale gocha asinchira mo guseyende ya fail so utafanya nini na bali kweresa na boera ko ngusana kwa dondo tuingie kwa dondo bwana mangana hichi sport sasa ni rasmi timu ya Arsenal watakutana na PSG kipenda Paris Saint-Germain ase finali ya UEFA Champions League tarehe 30 kule Budapest Hungary. Nimepashiri hapa PSG watakuwa mabingwa mwaka 2026 kombe ya mataifa bingwa barani Bashiri wako una chuki. Sio chuki. Mimi ni msema kweli. Lakini pia tiando wani bwana Arsenal watabeba kombe. Uno wali afifu. Arsenal watabeba kombe. Watalibeba? Sitaki kusema the best team win. PSG watabeba. Na PSG. Anasema maiga Paris Saint-Germain. Ya 30 ete karo na Saturday. Tombera no on Monday yeah, I think tarehe moja if I'm not wrong. Yeah. PSG. Tuangalie tuone mambo. Watatagwaza mabingwa wapya wa kombe la mataifa bingwa barani Europa. Gosolira benkongu sana Budapest ya Hungary. Tatusubiri tuone. Dondo. Tungie kwa dondo bwana. Leo tunaingia Kisii mjini. Kisii mjini. Haiko kwa gazeti hii. Hii haipo. Kiitafuta uwezi ipata, lakini utaisikiza hapa. Na ni dondo. Ni dondo hili. Kisii mjini. Chanikae maana vizuri. Kaka kitaka utulie. Unipe sikio kaka. Hadithi mimi ndio ninayo. Haya basi. Dondo. Masikio nishatoa nta. Bas. Kisii mjini. Tata. Omuntu anoyo omusacha bwe myaka ya igatwa na hali people. You see? Otigire mukayeka. Oirire musubati mwabanya gitari. Musubati mwabo oirire musubati mwabo mukaye. No. Mumuroyo irire musubati mwabo sister yaje. Oirire mwe ntabwo atubumanyi bwanya gitari. Na umayete nya gitari ngutakire network kidogo kumanya bwango ngakioko genda na yogo itoko ni famu shango kwa rere ngo register subwango na mambo kama hayo. So unahitaji network kidogo. Lumuntu bwate uzoefu mambo namna hiyo. No mwango. Maetaru mwanga so gwetana na nyagitari gakomanye bintu. So akaire sister ya nyagitari. Oirire sister ya nyagitari otigire mukayeka. Ituko ndiri anyago doubt mukaya century ndionsi. Wamekuwa pamoja na wameshinda wakipendana no mambo ya wairete. Wano maeta nyagitari ko murwaira so ile consultation room yoromo ya gitari ya chikorora. Yeah. Isika ntuwade waiting bay na bomo wikaransa kumuganyete na bomo wikaransa bono ga next to this gentleman musacho ndi nale muina ubwade wikaransa na tabuka eganya gitari nandi bora abwade simiro bara nani smartphone omaye tabono kura idol kwa nyago dine matatu kuri te matatu chinsa chia botuko omaye to chat ne simi ya ora kini kwebanga ki ekerore muino ge reflected ya so somebody era gali ge dia so mete ekerore mu bono chi protect anchire chiacha chi komeza no kurwense moto korora nesi muntu focus bono baje tu muntu kweba kwagemba gujia sekerore ki gota ite korora igwe ko avoid abantu kurwa kumbe reflection nero muntu ari ge ekerore ngai ni sale kuri muino. So bono yo mungwano gaikaranstanya gitari barase waiting beiga kuna go chat yale uyole next to this guy no rubara ruwaye simingo na go chat yale Facebook kaganye to munya gitari ora bodi kurume hakuna go lili Facebook aru mungwano yo bago chat ni musubati gete bono ngakinje ndaro jo bono ngakingo yo baga mungwano esure amajiko kwekara bokunga ngibona yabwikana what is wala page yetinye manyeti ngiye gato yo tari my wife uri bona liyali gerelia arore chat elienda lijuru kutaisa toliro bakora we chat go chakana b kama ngiriyo chakana b kind ndile tukulikuwa na ikagari studio liendembe tago kuikuti achakire kutikwa ki azama zikaria marede iko bajangu omori ochireze Taburu diajeze.
ohoro kwa tabe ndu mungwaro yokwire na sisi yaye bwangu ukugura bundles bwaga atira so mutandao atiko confirm nga kweli negenteke ojikolire akanyole bicheli nero kidelitiwa upate konayo bake karibu ati ulia kama yani akamaga kapi bakomaga yeah. My mother thing kumurangeli go say your mother thing kende nkeyo it is right now ayagenda tinta getingose wana mbararu sukuru enako tebigera ebintu binde byose bininga hando la ebone monte corona just go mukungu agasoka musaza yaga motebinga ningwa keresi to onyengakera inche ngwaka ntage tongiwe to baisa ko Yerusia bugocha inche ko Yerusia go chiari moin aje ko mwakera wakasai tane ko mwakera wakasai nganjire nko boli dudus kadiyo musacha no mugungu ngora abere cheating mugungu rabere reason una nagi na nyira bara ka wida era bara bugado itari jira wasi jiba na inkere terebo jira bura nagi na bona arorerebo ingoko ba heart mono between a woman and a man ekero cheating yabeire ito no musaja ezeki chinguru jumbo saga ngayijire no wonder that gentleman acted in chirenga uneyo technology ni watu byabuha sana ndio ubonge lakini ende technology ya necessity ivo kolekana bwango ebintu mbire kware gocha ebibembire byare go etera abantu abange kandake ekyara technology yarengo technology bono yaretire yange you getting it ebintu mbira abantu batare gocha ku involving yani amatu consider kini yabetere babere involved asengenjo technology yaberetiranga nasebale kisimi being the biggest equipment bana kazi lende nchero gutumika mutandao lende nchero gutumika social platforms lenda nchero gutumika technology otherwise ubu yabuwaye na bo kumajikolengana ubu bebuwaye whatever timing masaitani timing ya enero yeah. And he is very prompt because nama yedena give interview gokolekana ngwana kweboli wae lilio oeto motesi miao na liye gento ke gosoa kweli yeah kweli wa kweboli wa rare de movies akabaganda but you know even movies active into bigo happen as a comment we to raka mwara karengagera ngaba discipline nesim ingi bono na I sanitize, in fact I sanitized my phone ekiaba onto chana no mwana every time ata ide sim ya roji cartoon wale kumetelinga goikoye sanitize Kurugeida. Dari gue. Ada betul kau fried bone. Jadi kaduri juga. Ada ikor. Enggak mau ada iyo. Tigo kora. Iya tu kita ada on. Kita data on dia kore. Deactivate ini. Ara kirede obu yambolinga tebuga timo jando
Umeniweza sana. They were bajad. I sanitized it, and you know, things change. Yeah. Things change, and it's good to be in good terms. Yeah. Na familia. Kweli. Yeah. Because familia yako lazima ije kwanza. Kweli. Yeah. So mimi simu yangu sina tatizo nayo. Hapana, sina. You are on the right track. Haina shida. Asante. Na kama simu yako italeta shida, let me advise people for free, especially men. Tiko mojando mwa konyore ka etheringa jisimi jigona gocha ga sisimi ya ujitaiyo. Kero mundu bagotabanali gende zigukumi. Yeah. Shira ile bandi bakurubosa. Yo to go le torwa. I don't want to go.